Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kazadine manojim partage. Atawa maximum partage amnazi. Nena tsika risaka Ramadan miara kamnino mia fanova na sadaqa. Tsika mila maefati vulna Ramadan vulna na krezawi asasua zetonozan tumbu avwil. Beaucoup fangatana famila kilu kazia tono amti vulna Ramadan kisin Allah subhanahu de ko jan tizen asaf to ana krezi wich kamila miezaka maximum amni vulna Ramadan. Allah azza wa jalla mlazatin Qur'an al-Karim izmanawi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Naban Allah exemple ula na kreze mamo kamal naz fi sabilillah mlan Allah subhanahu wa ta'ala yumtuve izna mitsaka grain zavatsana krain na lungan vaikel na chabn na ni voan zavatsana krain na chabn yin le voan zavatsi nisni no nisi branche zena moka anam 7 isaka branche amnazi na moka nin na moka fruit ana 100 habba na moka 100 fruit. Wallahu yudha'ifu man yasha. Allah man me zeptin mo chanje dikanze yatika mzafena ndavana remet na moka amwal mal no jamu mal zan jamu mal amwal mal bukono tun Allah subhanahu wa ta'ala vilana fawi izuma hazum 700 fama bala Ramadan mbadini santenek izuku vulna Ramadan yo miyo chanje wallahu yudha'ifu man yasha. Allah funa wa fi valu swazi amen amtika yo ketika zan milan profiter am niveau la na Ramadan am ni fano van zan asaswa c'est multiplier beku kwa zani zan asaswa ze tono zani surtout les femmes na ari na sadaka am niveau na Ramadan je fanu mez na zan fanampia na zan zavatika tika point na kiwaje je vatika nanti vana luent kam le mayefa wi anomit man pihinaul anomit manampula msakaf am ni ifta am la kre ula na kre zimfei ano na mpiza mfutona ina mba pamna sallam zenu ul nampihina saim nampihina ula na kremi fei izi mahazu tombu 20 fezanuli dikaze nyana mitnangala kayaz na dati nana nime verna wan fone sochonul nana nime sakafu non ke kula venom sakafu mnakati le ezaka zena tonul tamfi fez na nazangu marena jiskan le fin maswandi yinjab récompense ni nazi ano maaz fains mapeni nazi dikaze na nanteno nangala zavatsakil anama itaul mi fe numezanoiz bla iznama fez na nazam la lanzavse no maaz fi zavatsena tonu limit na mako ana no izakama iz marena ano mahastombu chwanaza dikaena ko nampi na uri zikata uli mvuk mi invité no dikaze nampi no mi amal nampi no a kolune skvara mnaz ti va chlorique ti je zavatsa jabze tongu chwa ajnon ftona yi zema tunga ibn Umar ibn Umar ko fa fi fezen iza itshima ma fi fezen ko chiz mi kamina kamnazi yatima zaza yatima zan zazawi orphelin fazatika izi na kona ba ulmaskin fa wasa ibn Umar itshima itaul na tunga futona tukuna maan fe itshima itaul timitul maskin itshima itaul zaza yatima zai orphelin zan alen li sakafunazi ume alefen amnul ze sahiena izi sakafu ze tukuna maan fe na jab complet fa idan matet kizivul na Ramadan izmea kamihina mnul sahiwa funa baka hendi ni tumbuchwa azu dema ikazayim amnivul na Ramadan kuwa fa wazan atishka mila miezaka mambo kazai ajwado النبي صلى الله عليه وسلم فلاذا فإذا نسنو الملالتانا إذا نسنو التيمن مفن ميزن فلا أفل رمضانه is vous make a lumbu zan 2 fois le phénomène pendant la miotsan andavanan dikazan isla samala latan kwa ketika zani bila miezi kama nitivul na Ramadan miezi kama la latana zai miezi kama namfia na kavena zia wanatin besoin miezi katika fatia yuftuna pendant zan anisanan me
niez tamvulana Ramadan 2 fois plus izman mizan digan zai fanu mezan am nivulna Ramadan yuzan manina atizan tom mchika boko chivitan zai koa yu ko zan mana diuzan fozai ay tumbuchua ma azchika mni fanu mezana نبأنا الله سبحانه وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله زيزا وتجاب حتى أنا زينا تناوزني يو إتناو ديفان تناو الله سبحانه وتعالى كيتشي كزاني كذا دين ميزاو منو منمي حتى كيل مت مسلم لازم زاني تسوا ينزا وتشندي ميكو زاتي سوا متو ميكو miankina amle niatsika foana io possible asana kentanao kely fa le nianao le fonao madio aminazy igny tombotsoa anazy koa devant tombotsika koa zany be mety possible akely zany tombotsoa azonao zany be devant Allah subhanahu wa ta'ala am manahaka ndray kazadina mipartager wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh